Clear tu te in zavayin si bai vekule tun chum video a chuanin Thisen Type AB te enge ani na cha ti hi kan ron le don ani kumsang ni le pakata khanin Central Europe a chuanin man laia changa thlan lo om to medieval cemetery chang chuanin archaeologist te chuanin ru ro an lai chhuaka an ru ro lai chhuak kha atet em wang khanin asira khanan da maya catalog atana man an tum khani amai ro chu ru rawa DNA an mu chuanin researcher zirmi te chu ati phur kher mai achan chu kha ru rawa DNA an mu khanin type AB sample kha alo keng tel tlat maya kha kamak anti po khani law chumi ai chuanin kha type AB le khwe changa local nge tunge an tha tu te di science na accident emo thil lo om ve to pe mo lo om pal anga han soi kha ani lo zia aron hailang tlat maya ni kumza tel te me mai kha chu AB type ho hi chu mutation wangani in siam danglam na alo oma chumi wang chuanin type AB here no mani etia lo soi chinania blood type ro wa po AB hi anau pangber te zinga mi ania khovel mishing an lo pun chho zela khanin blood type A le type B te ani nei pola khata changa lo chwa kani e han ti china he thon thu chu a fel 5 vek maya le khabu kan zir lai textbook te nem po khani na in mil thap mai ni ama ero chu he medieval cemetery a ru ro an mu chwa chuan thon thu dang dei aron soi thung si ani AB type te hi type A le type B nei Thisen te in thapol achanga ron piang ringot ani lo zian ron hailanga chumi aya chuanin dam kho chwa na atana pressure na satak an lo machon dan te an taksaral do khol in edapa a in siam rem chhodan te tin kumsang tam tak chunga mishing taksa alo in siam dang lam dan te kha aron tar lang zo kani kharu ro an char khanin zirlai buwa kan lo zirchin ang ringot ani lo zia kha aron tar lang ta dora mi te na kam be sei lo lam ai de in amaka adang lama adang dai hlebok kan sha chawangin Thisen hi type li ya oma A B AB le O te ania mitam takin heng type chang te engtia local nge ti ero hi chu kan chik ngai lem lo heng type shang te andang lam na chu thil te thamte mai ania chu kan Thisena protein omdan chu antigens kan ti te kha ani maya video masa kan lo soi tongin type A Thisen swanin A antigen an neya type B Thisen swanin B antigen an nei lain type O swanin A emo B antigen kha an nei lo ani chuti lain type AB chuanin A antigen le B antigen kha anei ve thunga heng antigens te hi achei moi tu kha anni lova tunge ini ti rontar lang tu identity markers te anni kan immune system hianin cell shang te kha athli thlai renga a check renga eng thil thar nge ron om ti te kha a en renga ni khata khanin thil dang lam ron om ma omani chuanin khang thil thar foreign antigen te kha awa hmua anom ti ashiat vele khanin alarm kha atiri ngalani khang pon lam antigens ho ron lut te kha do tur khanin antibodies khang ho lo do tur te kha asiam chuak ta a hengte wang ta khianin Thisen anim pek po hianin Thisen inang te kha ampe kher china ni type A Thisen nei kha type B te hampe ringot tala atak saral do khol te khan nas takinan lo beile don ti na ni kha mishing tang khan hlau om em ma athi pha hial theibok heta hian type AB nei te chu andang lam ne em chu antigen A le antigen B an nei wang khanin antigen A emo antigen B emo kha foreign body pon lam mi ani e antivela wa ti khan an leng za del ti na ani mai chu tu tenge an ni ti khanin shia anim be velo chu wang chuan nya type AB nei ho chuan eng Thisen po andong thei an lo ti chin ni emergency te aronom chuanin khovel a hianin type AB nei eng po tu po khoirama mi te po khanin Thisen eng po kha andong thei vekani mase khata khanin thilpoi model mai imphum ru lawom vele tani type AB hi Thisen poimo tak anni a engpo andon theilai khanin mishing local to an history and chuanin hetiang hi thil thengzen zen lo le thil om theilo hulhwala ngai ani a om lo top po ti la kan soi swal om lo ve
type O thisen hi chu thisen hlui thisen upato tak an ni a geneticist chuanin type O uliel video masa khan alele ti khang kalama kha kalam diklawa allele tia lam torania tuna chang chuanin allele ti in kalam to ang he type O allele hi geneticist te chuanin kumsang enge mozat liam ta alo to ani thu an soya chumi aya reipo ani an ringbok chuti line type A le type B te po an upave to thawa ama ero chu type O ai chuanin an no panga type O a omnuwa kum enge mozat aron ral nuwa khanin mishing kha an lo in chen soma munshang shanga an lo oma continent azirte damkho chhuana na mutation aron oma zir khanin type A le type B kha aron in siame antia ti chuan type A le type B te po anron pung ve zela ramshang shanga anron dar ta khata changkhanin gene pool a kadanon lut ve ta ni AB type thisen ero chu alo bera kumsang khate mo kumsang khazan hi ora upa anni dona thilanin thak thleng dan te anon chanzel dan evolutionary terma han en chuanin hi kumnau pangtak alania kum upa tia la soi thei anilo ani na taka phei chuanin tukin zinga lo piang mai ani e tia soi thei chau alani ti nani man lai changa anlo in zir tirna chuanin AB nei sa hianin tuma anron piang ngai lowe anti a AB genes nei tur chuanin thilthleng yan thaptaka o mangai ani antibogani chumi tan chuanin type A le type B nei thisen te kha anin nei pola fa te kha tam tham tak anon shing chho zela khang te khanin an fa te an chhuan te an local zel khanin type A antigen le type B antigen nei type AB thisen nei te anon piange tin an soyani chung type A le type B ten an thla te local zela chuanin type AB te chu anron omta hi ti pal thil thua lo thleng ani lo bok ti chuan vo india type AB thisen nei te chu an thla tu te kan chui chuanin ma sanga type shan ve ashna lok char to chinte an han in mu che akhanin thla tam tak an lo nei chho zela khata changkhanin he thisen type AB hi alo omta e ti in an soya chu an document da nani kumsang tel chung kha chuanin tu man he document le DNA chung changi zirdane bo han chui dan fel fight tak an nei lova a khol po a ngai bok law mai ro chu tun hnuwa chuanin ma sanga ru ro DNA an han en na chang chuanin thil an lo sha dan zong te chu adang lam dor tamaya chu DNA a chang chuanin he type AB the khoi changa local nge an ni engtianga lo om nge mishing history hi angin nge athak danglam ti te anon mu chho thei ta ani mishing ina hun kal to history alo chin chha thei achina ngai number te zinga mi achang chuanin he AB thisen hi engangin nge alo in chai dara mishing te zinga engangin nge adar thei ti mu chwa ani a chu Mongol Empire Mongol lal ramachang khan ani kumzabi som pathumna tirlam kha ania Genghis Khana sipai te khanin Central Asian steppe khothangram le chimlam te kha anluwa hne hle maya anin zar phardan kha na se em maya China Pacific coast achangin Eastern Europe dep kha anvalu ani mishing history kanen swanin dalram pakhatina a observe berte zingami ani bok ti chuanin mishing te kha a hu ho khanin mun shang khanin ampem dara khatianga nga pem na satle mishing chet na sat na kha ala om ngai lo bokani chuan khang mi pui che vel zinga Europa lu thau khanin type A thisen kha an keng veka ti chuanin type B thisen nei ho kha voile khata ti luina le rong ta khanin Central Asia te Southeast Asia te khanin an la lu tani sipai te salte sumdong te tin dam kho chuak shim te khanin khatilai an lu khanin anin nei pol na sa te em maya kharam ri ti luina han balu na kha kumsang e mozat liam ta chung kha chu an khar to china ti chuan an vadai dar le ta ni khang zinga no pang lo piang chen khata chuanin an nu le ampa te achanga genetics kha kengkop anom ta ni chung hote chu type AB an lo ni ta a
sanga mithi te an phum na hmuna changa DNA an lak chhuat te chuanin a dik zia aron fin fia heng an ruang an phum na hi Mongol ho in sum don ton na konga mi te an ni a in Mongol lal ramina ram a op na zela an han empo khanin he an theory hi a dik zia atar lang zela ni tichwa AB type Thisen nei te po an pun chak zia te anon tam chho zel dan te po kha Mongol ram alen zel changte sum don na konga kalpui dan le an thil chin chha na khanin aron tar lang ani heng chin chha na shang te arwal khaya lang ani lova fel fai takin a om heklau ma se type AB nei te hi anom nge ni ti ro chu atar lang thung si ani tin he DNA achanga an thil mu chwa hianin Mongol lal ramina a soifia theilo thil tam tak kha atar langin a keng thung sia type AB te hi mun khata hlomin an oma anuwa andar ti na animi alova mun shanga hun chung te reu te a khanin mitlem te kha an lo om ve pheu zo kani chu thil an mu dana chuanin hlom khata om te kha anin zar phara mun shanga kal ang an nilova mun khata khanin engemoni in thak dang lamma oma chumi achang chuanin type AB nei te hi an lo om ti kha an rin dan chu lo ni ta ni mi pui hlom tam tak te voile khata an kal khom hloya chuta chang chuanin in thapun na halo oma impol ngai lo te an han impol khanin an fa te a khanin an nuemo ampa te genetics ve nei kop kha an lo om ta china khatiang kha mun shang khanin mu tur lo om ta pheu ani ma sang hun kha kan rin ai de hianin an local saka an kal na mun te kha aram kha azaw em china voinia mi te hianin kan suang to phak ba ai na sa hianin ram kha an lo dai darani tin he type AB nei Thisen te hi atwar a fei le mai ati theya achan chu antigen shang ve e le bna ya chung ho chu intiboi mi alo le inti cheton mi alowin andam kho chhuaka hemi wang hianin type AB hi universal recipient an lo ti hialani chumi om zia chu eng Thisen po dong thei ti na ni heti lai hianin immunologist chuanin type AB Thisen nei te hianin het antigen A le antigen B te arwala lungrual taka an len thei na hi hemi a chau hian an du tok lova thil dang an zira zo na an nei ani eng thil dang nge a tor theya a ma chon thei ti hi a chan na po akhir a chan na du thu sam po an la mulem lau a chan chu kan tak saral do theina khol kan immune system hi electric switch kan va ona on off kan ti ang topa va ona va off thengot kha ani lova chumi aya chuanin thil tam tak lo dong thei tur network ang deuh hi ani a khang network shang te khanin taksa enge a taksa penga me ni ti te kha an lo zirin lo sha dan tum zo kani chuan kha sha theina a calibration kha zawzo ka siam ani chuanin AB ang hianin lo om thei don ta a chu tianga a om thei chuanin mi khanin Thisen engpo kha alo dong ve thei don ti na zo kani AB Thisen nei te hi chuanin an immune system ina an taksa a hei chu pon lam thilani e tia avadong ha zung na angkha anei hniama chumi om zia chu a taksa chunga mi nge kha ava hai ve thei don lo ti na ni chu ti ni lo chuan mani taksa chunga mi nge kha anin hai chuan an mani le an mani anin dawa kha taksa ta na hla om em theya type AB nei te a chuanin khatiangang mani taksa cell te foreign body an ni e tia vado pop ang chi kha an immune system a kha na om ve lo ti na ni a system khanin do tur ni lo kha avado ve don lo ti na ani chu hemi ni wang hianin AB type te chuanin Thisen engpo kha andong theya chu wang chuan mishing te a hu hawa pem na run pui a om po khanin dam kho chhuana an nei sang bik don ti na ani tin trade off thar a oma chu voinia hanin researcher te hianin enge ani chati anzir chan mek bok kha thil chi shang a tor theilu tuk awang khanin kong khar hon lo tur ro kha chu a hong ve ngei dona chuta che chuan researcher te chuanin thil dang mu chwa an nei ta ni ama saber tan blood clot Thisen khang hi ania AB type Thisen nei te hianin Thisen a protein a minga von Willebrand factor an ti ang hi an neya
he thil hi changkai na chu kan lo in zai palta khami pem kha ron tuam dam zung tu ron tikhal zung tu ang kha ani a type AB te chu anin zai te hliam an nei te in zai na shim surgery angkal tlang te pokhanin a hil ma ti na angani ama ero chu thil chatak ani ro khanin thisen kha akhang lo na tura na sazo ka awakhang si chuan har sat na kha aum vele theya hengte wangpo hi anima na research shang an nei na achang chuanin thisen o type ni lo type A te type B te a big takin AB type nei te hianin deep vein thrombosis emo pulmonary embolism an nei thei ti antar langani deep vein thrombosis chu alema kan hmuang hianin malpuya emo ke a khanin veina khanin blood clot asiam theya he hi a hlawom ema pulmonary embolism chu akea emo achona emo deep vein thrombosis thisen khang alo nei khanin he ta alung kha awa ngong theya awa block ve theya heng thil hlawom tak pahni te hi an tan nei a olsam ti in an soyani medical term tam tak omawang hianin ka soifia tok thiam lo anga an chu medical background kani lo awangin shechiang du inom cha mani doctor te le medical lama thiam jok te kha in lo zot don ania ke chuan ani na ang khanin karon le chhak pop mai ni awol samzong kan sha thiam dan tur chuanin thisen kha in zaina ate in hliam na pema omlo na hmuna khanin thisen khang kha aron in siama veins chunga te khan kha ahlawom em ti nani ti chuan thwak lama lo ni vele a kumsang hi sompalia zirchian na anneya journal anti chwa chuanin neurologist te chuanin AB type nei tam tak te chu an han en chianga AB type nei te kha atam zok kha chu an lo upata an kum alo tam khanin an shiat na kha alo tlem chhotel te la thil theng hil te thil han shiat lo te cognitive decline kan ti ang kha an lo nei ta chen ani zirmi te researcher te chuanin an zir chhuah na an rinda na chuanin kelama veina blood clot thisen khang in siam angkha kum alo rei khanin zoi khanin an thwak lama chawin shat lo kara kha khan an thwaka thisen kal tur kha alo dal ve theini in an ringa chu tiang chuan an soya an zia kani chumi wang chuanin an kuma upat khanin chu lo lang chhuak ve zelin zoimuang ron lang chhuakin an shat na kha lo tlem tel ni in an ngai ani chumi pa ka chuanin pumpui lama thil theng om ve le theita type AB thisen nei te chuanin microbial profile anti type A le type B ina ashan ve an nei ang kha an lo neya chu microbiome in so pol type A le type B a nei te type AB na an nei awang khanin digestion lama te chu pai troi konga te le thil pai troi hanin pai chhuana konga khanin hong anei ni researcher te chuan an soya chu voini thleng hianin chik zokin an zir chhaumek bok type AB nei te hi an tlem maya achan chu hetiang ang nei tur chuanin an calibration set kha ashan pa hlaka in siam wangani voinia chuanin type AB blood hi thilmak ni in alang to lova zirchian tam tak an kalpui to hemi awang hianin mi in damdoi treatment te a han lakna konga khanin thisem blood type shang nei te kha treatment in ang pe to lovin am blood type azir khanin hun shang a chuanin treatment te am pe chauta ni achan chu heng blood type shang te hi am biological in siam dan te a indin dan te kha a shang vek an nia chu wang chuanin treatment in ang pe kha a chaloni in an ngaya chumi wang chuanin blood type azerin treatment shan hlakte am pe to ani AB type thisen hi anzir na sat pol takte zinga mi ania chan chu blood type dang ang kha ani velo baka blood type dang te ai khanin a om dan te a na tho dan te a che dan te kha adan hlak wang ani chemotherapy profile shang lo la to te zinga po AB type thisen nei te a na tho dan adang lam dan le kong dang da ya alan chwa dan te po an lo hmuwa an zir chiang zelani tin vaccine shang an siam chhuaka chung vaccine shang te chu thisen blood type shang a khanin an na tho dan in ang lo ta chen khata chuanin an immune system avati chaka a chena ero chuan an immune system kha avati chaklo thung ti te an hu chhuak to a heng data shang an nei te hi
kum tam taka mi la ni lo ma sela an thil zir chhuwa to atang chuanin akal dan kha angai chat chat renga arin tlak tura an rin po ani tin chu baka thisen hi transfusion variable tur chawani lawa transfusion variable kan ti chuan a hnuaiah khanin point chang om theya transfusion burden te mi in thisena don khanin don hun chung khanin rbc red blood cells te kha engzat nge adon man ti te transfusion intensity transfusion threshold pre-transfusion variables ti te khang shang te kha omani khang chau kha ani lawa thisen hi mishing taksa a na a tho dan te le a system zong atak sapeng zong te an che theya an jan ruala na an tho thei dan na ta na thil poimo lutuk kha nia chu mai ba ka stem cell research te an han neya chu chuanin zirtur dang peng thar bung thar hlak aron hong le bokani kanlo soita gang khanin type AB nei te chuanin thil han ngei lo le han mil lo kha an nei tlem em awang khanin laboratory shang lab grown tissue te organ thak du organ replacement haute khanin type AB thisen nei te kha an du chin ebe ma achan chu an thisen khanin thil zong kha alo dovin ngei lo ang khana om lo chin na wang khanin zir chian na han nei po khanin type AB te hi an du hle chin ani kum sang ni som ni kum tir lama khanin laboratory pakhat chuanin zir chian na aneya COVID-19 kha khovela aron lenga khata khanin mi chen khatin ampal zama symptoms te kha enga ma an ngai lo lai khanin chen khat khanin na taka an tor na chan kha enge ani ti mi te na zo na kan ne ngai mya lo kha zo na an run ne ya an zir chiang ta ni chuta an mu chwa chuanin mishing ina thisen type shang an nei A B O AB te hi COVID-19 chungchanga khanin apui mo zia an huta a independent researcher te chuanin ram shanga COVID-19 patient shang te an zir chian na atangin an thil mu chwa chu a in angtlang ta vek maya type O thisen nei te chuanin khatiang ang nat na kha olsam takin an lo pal zama an kai ve ani point alan dan kha an salo ani chuti lain type A le type AB nei te a kha chuanin alan dan kha nasalu tuklo angin langma sela hunaron liam khanin ari sakha asang hle ti an hu chuak ta a hi adik fake ti tur khanin anzir chian na kha azaw tok lo dewin an she thung ani type AB thisen nei ani awang ringot khanin thil chhalo tak le na nasatak khir khan tak akai don ti na ani chuang lawa amai ro chu signal shang ero chu a om thung ti na ani sungte chu voin ni a hian researcher te chuanin ai na sa zokin anzir mek bok until zir shanga atin zon ber chu blood clot thisen khang an nei ma tia khanin an lut le chen ani COVID-19 ron lenga COVID-19 le abe bom zong awanga mitam tak an thi na chan chu thoklama harsat na respiratory failure an nei wangte blood clot thisen khang an nei wangte a thi an ni ti kha chanchin buwa te mun shang a thu thar te kan hmuin kan ngai thlanga chuwang chuanin thisen khang nei ve lo ang ho tang kha chuanin khatiang nat na aron lenga infection aron om po khanin an tan har sat na lutuk kha alo lo pha theita zokani kovela shipui aron len khanin AB type te hi enge ani ti kha aron ti chiang lam ani lawa chu ai chuanin thisen te hi an hlu ema voinia damdoi shang te hianin asiam danglam theilawa damna apevek theilo ti aron tar lang chiang le zwalani chuti lain laboratory shang heng USA ate United Kingdom ate tin Japan ate researcher te chuanin synthetic blood siamna kunga nasatakin ma ansona synthetic blood ti chuanin thisen siam chop thisen tak IO2 indona tele thisen mamu na tlak chamna alo oma man mai thei turata nan siam chop kha ania hun rei takpo da ma asela akhang ve zung lo wang khanin sutiang siam chuanin researcher shang te an man hle ni heng thisen siam chop synthetic blood te hianin antigen an nei ve lo wang hianin tu te mai po khanin an don thei tura an siam ani a kovela mishing zong khanin he thisen siam chop synthetic blood hi an dong thei don ti nani kumsang ni pakhata medieval cemetery a
ma sang ru ro an lai chwa atanga an la mu ngai lo DNA atanga AB type te an mu chwa atang hianin vuni thleng hianin zirna hi kal chau pui ani tarenga ma sang DNA te chu thlan chang atang te in an la chhuak zela amal te in uluk zokin an zir chau mek zelani he Thisen Type AB ang Thisen hi voini chuanin siam chhuah tumin nasatakin na an thok meka researcher ten zona chana an nei piang khanin chung zona anon chana chuanin zona dang pathum aron om thar zel boka ma se chung zinga zona upaber zirna le khabu textbook te na chana nei to a an lo searchin te chu chanin an lo om to a AB Thisen hi ti palthil thua lo omani lo ti hi ni chumi aya chuanin khoveli mishing te na kanchin che aya chakhianin akal na sadawang hianin immune system te chuan chumi chu lo ma chon turin an lo in siam danglam ve a chuanin siam danglam na kara chuanin he type AB hi alo om ta ti na ni ru te chuan an lo tilanga an she chianga chuan thil hria chian em a chu DNA chuanin atakani ze aron nem het le ta ni khoila ya nge alo in zia alo in phum ru ti she tur chuan a man ruwa kan lo mamo mai zok alo ni ole khati zong khatun chuma video kanon le chhuat heite chu ani e